I'm the answer to your every cry, solution for the weary heart. I bring to you good news. Ngiyabingelela nalamhla mlaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angikwamukeleke nalamhla kungolwesithathu nje kulolu hlelo lwethu lwekufundza incwadi yethu yemihla ngemihla lokuyirhapsodi yemaqiniso esibhalelwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamhla-ke dingemashumi 24 kuyo inyanga yenhlaba. Sihloko salamhla sithi kuhlanganiswa nomoya longcwele. Livesi lekuvula-ke litholakala encwadzini yokuqala kubaseKorinte esahluko sesithupha livesi le-17 lithi kepha loyo lohlangene nenkosi umoya munye. Umfundisi uthi lelinye lemaqiniso lamakhulu lesake sembulelwa wona evini laNkulunkulu bunye bethu nenkosi. Simunye naye ngalokungehlukaniseki. Ngiso sizathu sikhona kwenta umsebenzi waNkulunkulu ngemandla. Haleluya. Akasibitelanga ekuthini sitidlubulunzelekele empilweni sisodwa. Usibitele ukuthi siphile kuye nangaye onke emalanga. Labanyenti banembono longesiwo ngalokhu. Bacabanga ukuthi umoya longcwele ukhona ndzawo thite ngekhathi kubo, njengemuntfu thite lowehlukile lohlala kubo. Kodwa akusiko lokho. Akazange ete kute uhlala eceleni komoya wakho. Wetela kute uhlangana nemoya wakho. Nguloko lokuchazwa ngulesikufunze embhalweni wetfu wekucala, lowo lohlangene nenkosi umoya munye. Awugcini nje ngekuchumaniswa namoya longcwele, uhlanganiswe naye. Kude imimoya lemibili lehlala ngekhatsi kwakho. Cha, kunamunye kuphela lowo moya longcwele lohlangene nemoya wakho. Ngulesi sizathu semvelo yakho yebuNkulunkulu. Awuwedwa, usebenza ngamoya longcwele lohlala kuwe futhi lophila ngawe. Haleluya. Lokho kusho ukuthi nawenta lokuthite akusiwe nje kuphela. Nawukhuluma akusiwe nje kuphela lokhulumako. Nawelula isandla sakho akusiso nje isandla sakho kuphela. Sandla sakho kanye nesandla samoya longcwele, sandla sinye. uNkulunkulu kanye nawe nimunye. Leli liqiniso lakho kuKristu. Awedami kwenta ukuthi uNkulunkulu abe nawe. Yena ukuwe nawe ukuye. Kuba khona kwakhe kuwe akwendeki ngaletinye tikhatsi, kuhlale kukhona. Ngisho ukuva loku noma ungakuva, yena ukhona. Haleluya. Ngalokuconza kuvela kucaphela lokusha, unemandla kuye. Incwadi yesibili yabaseKorinte sahluko sesithathu livesi lesihlanu i-Amplified Classic ithi, hhayi ukuthi thina silungele, sifanelekile futhi sinelikhono lelenele ngekwetfu ukuthi singakwati kutentela tincumo letitsite noma kwenta shengatsi noma sibalele ukutsite kwangathi kuphuma kithi, kodwa imandla nelikhono letfu nekwenetiseka kwethu kuvela kuNkulunkulu. Haleluya. Moya longcwele nguye lokunika imandla. Awunamincele kuye. Kwehluleka kunome ngabe yini noma kuyiphi indzawo. Akusiko lokungendeka ngoba impilo yakho nyalo seyiyindlela yokusebenta kwempilo yakhe kuwe. Haleluya. Asithandaze. Babelothandzekako, ngiyakubonga moya longcwele lohlala kimi. Angingedwa, ngimunye naye. Ngiphila ngekukwati lokuhlangana. Ngihamba ngekuhlakanipha kwakho, emandla kanye nebukhona bakho onke emalanga. Impilo yami ikubonakaliswa kwemvelo yakho yebuNkulunkulu. Ngigcwaliswe ngemandla akho. Impilo yami ikusebentela ngaphandle kwemsa wakho. Futhi ngisebenta ngemandla yebuNkulunkulu namuhla egameni laJesu. Amen. Kuchubeka ke mlaleli nesifundo utawufundza incwadi yabaseGalatiya sahluko sesibili ivesi le-12, incwadi kubaseKolose sahluko sekucala livesi le-26 kuye evesini le-27, incwadi yekucala yaJohane sahluko sesine livesi lesine kulolu humusho le-NIV, imisebenzi yabapostoli sahluko se-17 livesi le-28.
Bese-ke kuthi elihlelweni lokufunda iBhayibheli ngeminyaka munye lamhla kufundwa incwadi yemisebenzi yabapostoli sahluko 11 livesile kuqala uye evesini le-18 kanye nencwadi ya-Ezra sahluko 7 uye esahlukweni se-10. Bese kuthi-ke elihlelweni lokufunda iBhayibheli ngeminyaka lemibili khona-ke lamhla kufundwa incwadi yesibili yabaseKorinte sahluko 8 oluvesi le-4 uye evesini le-17 kanye nencwadi ya-Isaya sahluko 11 uye esahlukweni se-12. Ngiyabonga mlaleli ukuthi nalamhla kunika isikhathi ukuthi sihlale kanye sisafunda live leNkosi. Ngikholwa ukuthi ubusisekile. Sibonane kulokulandzelako. Inkosi ikubusise. Ngicela ngemlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli inkosi yethu Jesu, umane usho nanka emagama emva kwami uwasho ngenhliziyo yakho yonke. Haleluya. Thani onkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade, ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela ke mlaleli, nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Inkosi ikubusise.